Anyang laki din! Anyang laki din! Ay, anyamat ti kastoy. Parikot manan ti si daan. Ay na, huwag nga ro bakit. Tunggal malam si daan ti pampanunutan. Adamot sa nga gasot ko dito. Isunti igatang mo iti si daan iti tersina ni bakit suping. Yag mo nga ruden lakay, kainak gumatang, tapno mangan tamutan, mabisina kong. Oh, si kamot gaya mare, anya gatangam. Kwa, mano ti panangilakom iti tarong, mare? Day tatarong mare, 90 ti per kilo. Mayat day ta, kapuros laang itay bigat. Gumatangkan. Ay, nagninamot tila akong, mare. Anya anangina nga ibagbagamot mare. Manula ang titarong ijay ili, 50. Ngam tila akong, 90. Anya, si kakit dimot kumare. No kayat mo, inka gumatang ijay ile. Ngam no kayat mo, adamot kiti ti libre at tarong ijay likod. Isuna laang, tadadailan. Anya, Manginaan ka iti lakok. Isu ano kayat mo ti libre, jay nalungtot ti alaam. Uray alaam aminan. Nay, apay nay. Magmagna kamay at tumanabuto hilain. Apay ay. ay, marurudak nga rod, tata. Nagalas at talaga ti ugali dayjay ako, mare. Asino ako marim ti bagbagam? Asino kumapay ngay no saan animay la. Ah, Nagistor lang kunamlan asinon ngagsasao. anya? Ay, addan to aldaw dayjay a babae. Ha? Manipod ita. Jakon gumatang ijay tersena na. Oray puutin na. Na? Kapay asak ti pangibagbagam ngay? Ibagam akong kuana. May sakamat alaklakayan. Da? Dita ka man laungan. Ha? Iti ka anuman. Pulos ajakon gumatang ijay ayan dayjay amayla. Nay, tapay. Tawtawarak laang tila ko na tarong. Ngam sa balimatan ti bagbagana. Anyat imbaga na ayang. Kunana, ano kayat ko kano? Jay latan dadael atarong ti alaek. Total kano ket libre. Anya? Ado ti istor ang mabalin ko apaggatangan. Saan laeng nga iso? Ha? Di pa'y lama dadael amin alako na. Tiyawanan baeng. Ha? Oray aglin nipat kami ngagkumare. Nagalas at talaga ti ugali na. Amo, Mari. Nagapo ang ijayan da Luisa, idi kalman. Si kakanumat imarmaritis da ijay. Da ijay kano a Helen. Anya? Abay ngamin aya. Gimura siguro. Gapulang iti panangibagak kenkwana, ano kayat na, tilaangan dadael at tarong ti alaan na. What? Kasanumat namin. Tunggal umay ditoy, amin alakok, tawaran na. Kasta aya. Ay! Di nararamidan kanyak tikas jay. Amangan no malipata abaklaat. Madurab ko, ha? Anya, ay unay kan? Oy, puno ti bagbagak. Madurab ko kunak tumet. Anya, mapan ka gumatang iti sidaan, bakit? Wala kay, ngam saan nga ijay ayan dayjay amayla. Sa dinungay. Kat, ado matistor. Inak ijay ayan ni Nana Ising. Ijay timapan ko pagkatangan. Anya? Gumatangak ijay, sakon to ilabas ijay ayan ni Mayla. Ha? Kita man no saan amabuisit ti awanan baeng. Ingkang nga rudin. Di kan sumanaw tani, mabisi na ko.
Helen, anya ti gatangam. Kuana na. Manungay ti panangilakom iti may sa akilo ang karnay. Ay, karnay. No pork, 320 ti may sa kilaw. Ngam no chicken, 220 ti may sa kilaw. Aw, anya ti gatangam. Ay, nagnginamutan tila ko yun, nana. Una yan ta 320, kas kada 220. Manulaang ti karni jay ili. Unay kayo matan amang presyo itila ko yun. Kahit no kayat mo ti libray. Kailangan dadaal akarnay ti itad ko kan ka. Anya, manulaang ti ganansya kiti may sa kilaw. Tawaran pa'y lang mag. Ay nahilain. Ado ti customer kaw. Maibuslat ta tilakaw. Nga uray saan ka nga umay gumatang. Anya, ala pumanaw kan. Tamangan no anya pa'y ti mailawan ko asaukan ka. Anya, ha? Di ta ka man langan abakbakitan. Di pa'y la madadaal amin alakom. Anya, malaes kumaamin alakom si kabakat. Kat uray sika, malaes kumamutan. Nagalas ti ugalim. Anya! Nay, apay ba kayo? Kasla amin mutan nga datersina na iti lugar tayo ka inapa maun. Ay na, kasanumat ngamin. Nagngingi na tila ako da. Di da pa'y agpatawar mo. Ha? Awanan ba inda di abakit ising? Kunak lakit din no nasingpet. Saan mo't gayam? Hay! Di pa'y lamalais amin ala ko na. Salbag abakit. Huston. Ay saan? Nagsakit at talaga tinakam ko kan ko ana. Iso nga idadanas ko. Aging ga maumaak. Anya? Anya? Kasta mo ti naramid na kada kayo, nana? Wan, ha? Mabuisitak nga rod kun kwa na. Maminsan pa'y nga umay ditaoy. Talaga adyak palapsan. Tutupak dayjay. Ha? Bastos dayjay ababay. Di da amaw timang respeto iti bakal. Aywan anana, talaga abastos dayjay. Uray siyak, kastamot lang ti umay na inaramid, idi na panalawas. Ay, di mo pa'y la dinurab, tapno agnakaw. Ay, mahay blada ka talaga iti dayjay ababay. Paiman, makitak la dayjay ahelain. Ala, huston nana, amangan no mahay blood kayong agpaiso, gapulang iti pungtot yo kini Helen. Relax, nana. Ay, nagawan ang respeto na dya, Helen. Uray, bakit? Nagaramidan na iti kasta? Wan mare, agasam, pinagsasawan na ni Nana Ising? Adi pa'y la kanu malaos amin ala ko na. Kan uray kanu ni Nana Ising, malaos kanu, isuti ko nana. Anya? Ay, nalabas mo ti kinabastos dayta? Wan nga rod mare, saan matangam umay ngamin dito ayan kukat? Manipod nagkontra kami. Kan saan kanumutan ang nagsubsubli ijay ayan ni Nana Ising? Sigurado nga ijay ayan munto ti sarununa. Ay, umayla tayo store ko. Agam, makaraman, iti di na pinaramraman ti danga babae. Alaman, ikaman nga rod ti pagnakman na. Tapno balbaliwan na ti kasjay nga ugali na. Wala, padaanak nga umay. Nasaya at tanasabat ka, tinaw. Ay, nana. Pangasiman tabagbaga amat ni bakit mo. Ay na, nalabos ti kinabastos na. Awan apulos respeto na itinataangan. Ay, pasensya kay kuman, nana. Bayan nyo, siyak ti makaamaw. Nagbastaws, nudyak la nakapagtapol iti may ijay tersina. Ang mga nubinarsak ko iti sardinas, tauray mabukulan ti salbag a babae. Ha? Bagbaga am dayjay tinaw, ang mga numakatumpong iti nauyuyong ngamsyak. Ha, irisanda ti rupa na.
Pagaday je abakit ken ka, lakay. Wen, iso pa nga si man tasardengam ti ugalim. Numaminsan, agpakumbaba ka mo't. Nang runa no bakit wano lakay ti kasarsaritam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Irespetok ti kaskan kwa na? Ha? Tiyawanan bain abak-bakutan? Husto ka din. Inton kwan siyak lang arod ti mang sugod kan kwa na ijay tersena na. Imbaga na, abinarsak naklakuman iti sardinas. Ha? Barsakak iti bato day jay kunak tumag. Amangan no isopayan ti pakaustulan na. Ti salbag abakal. Anya, mapan ka gumatang ko nam. Wan, Pagkatangam ngay, kainapam amin nga da istorna. apay, ni bakit ising laeng ayakin ni Mayla ti adda istorna? Adda pay met ni bakla, saan aya? Wan, angam kita manay. Amangan no mapaungat mo da jay. Nakabut-butang. Saan? Nabayag nga agayem kamin kin ni bakla. Iso nga amok, adi na maaramid tikas iti naramid da kanya. Inka nga ro doon. Tapno saan ka amarabyan. Ay! Si Kamad Gaya Mare! Itama pa nga imay ka dito'y tersena. Apay, di mo kayat nga umayak gumatangkan ka. Kayat ko Siyak pwede ko nam. Anya gatangam. Kuamare, mano ti may sa akilo akamatis mo? Kamatis. 90 ti may sa kilo. Ha? Ay sus, nagnginan. Si Kaman pa'y ti bakla anangina tilako na. Anya? Mano lang ti kamatis ijay ile. Ngam si ka, 90. Agasam dat. Wanang kaitibain at talaga niya. Apay nga tinungpanak matlatan. Pudno, tidumandanon kanya ka nagalas ti ugalim. Naglaing ka lang nga ruden at umawar, at napay pasurot na asaan na nasayat asao. Salbag ka? Anya kamatan mare, angaw ko laday jay. Anya nga nga? At titi kamatis. Ay na, saan amare, saan pangasimus ton? Bastos ka Umay ka dito, ito pagsawanak itikasta. Tutupan ka kunakmat. Kahit mo pa Ay, huston pangasim, nagapgasan ti matak mare. Saan ka sardengan? No ti panagkunam kat maaramid mo kanya, tikas iti inararamid mo kada mayla kanina na ising. Wrong! Nagbidot ka. Gusto pumanaw ka. Ay nalakay, nagapgas ti matak. Anya nga min tinararamid mo. Imbagak lang arodon ken ka. Adi mo aramiden tikas iti inaramid mo kada nana ising ken mayla. Ngam inaramid mo lata. Anya nga ita. Awanan ba inday ja bakla? Umimbagla day to'y matak, sublyak day jay. Ay na. Kasta lang arodon day tamatam. Nakarit ka pailaan. Hindi ka latang amin baybay anay. Ay saan? Sa anak nga agpaabak ko nagtumag. Ay, makamo ka itibiyag mo. Salbag ka kiti. Amin laki nga da istornan, akaapa maun. Anyang iti paggatangam. Naglaing ka tumawar. Sumargan kan. Amangan numalipatak nga asawa ka, sikat ti pagipapasak iti pungtot ko. Anya? Siya konti imay dito'y balayo. Gapot adi manon kanyak ti bagbagam. Ano maimbagan ti matam, katsobyan na. Apay, pudno? Ha? Adak dito ay. Nanyaman ti panggap mo, nga umay aramiden kanyak. Aramidem itamot laang. Ay isaan, mare? Si kakit dimat. Angaw kula day jay. Naglastog ka? Gapulang iti kinalaing mo at tumawar iti lako. Pagsasawam takin istor. Agbayin ka Pasensya kan, mare. Saanan ama ulit? Good! Kasta Siguraduem adimon ulitin. Tano ulitin pa'y, ang mga nasaan lang akamatis ti iridis ko di tarupam. Silin to, ken saan adi tarupam. Dayta akin ba pa? Tapno mamimpinsan agnakam ka. Anya?
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Manang Tarabay. Anya Laki din. Melody, agtimpla ka man iti kapek. Nakailag ka la dita. Agpatimpla ka la ang kanyak iti kapem. Bumangon ka mat adita. Papanamaya. O, di mapanak ag-eskwela. Adula amin. Ag-iskwila ka pailaan. Diyak kaya ti maipadakan ka nga istambay. Nagmayat ti agsugal. Mapanak ag-eskwela. Ay saanay. Agbati ka dito balay. Rumwarak, tamapanak magisugal. Napan nakisugalan ni Nanang. Nasapaan napan nakisugal. Ay kat mapanak mo ta. Mabalin na yasaan. Asino ngay nga rod kagbati dito'y balay no pumanaw kamat. Ay kat awan ah. No kaya't mo, mapan mo dagasan ni Nanang ni tapagsusugalan. Tapagawid mo. Nagmahalason? Naabak ak manan? Ay, agtaya ka pa'y kumare. Kakaisong na akwartak da ito'y nabatin. Igatang ko iti bagas ni. Pasubok ka ma. Ay kat itayabon no mga baka madoble da ita kwartam. At dantun igatang mo iti sidaan ken bakas. Nanang! Adda ka man yan dito'y. Makisugsugal ka man yan. Bigbigat. Nay, tinakman ungta-ungtan melody. Dito'y kaadwan iti tao. Mapanak nga rod ag-eskwelan. Agawid kayon. Tawan-tao iji balay. Mapan kayon tani. Maladaw akong iji eskwelaan. Indako. Ay, sige kiday. Ne, agis-eskwela kayam ni Melody Mare. Ipilit namod ngamen. Diyak kumakayat ka, ta isupay agastaos. Ay, pakiasawaam kita ni eskwela nga. Ay, supay apakaibusan ti kwarta. Dagasan ka kumaijay balayo. Sanon, makitam lang dagiti tattao iji ngagsusugal. Ha? Pasig aman nugal lagi ti kabagyam? Anyangay, jak kaya tagbalin akas kadakwada. Iso nga ikarkarigatak tag-eskwela. Anyangay nga ron ti arapaap mo? Arapaap ko ang masukatan ti panagbiag ko. Sumaya at tigasat ko. Oy, Melody. Nakita mo dyan barap. Agrev-review ak. Di nakman disturbon. Apay na gito alib-libro. Agrev-review ak nga rod. Pumanaw ka dito isang wanak. Jay baraha ko na. Amo kasi ka tinangala. Ano kumangay de tabaraham? Apay, agsugsugalak kaya? Asino nga yung arod tinangala? Adda ka mo't lang dito balay. Biro ka ma. Di nakdisturbon. Nangabakak mutlangan. Nay, swerte ka itangal daw ako mare. Ay, kastoy kumaka na yun. Aw, agtaya ka pa'y. Ay, swertek sa dahi barahak O sige, agtayaak pa'y. Ay, gam ka mare. Taman damagag. Nabartek saman mat ni Guryawn. Ayan na? Aw, nasyan ay saus, dandani saan pa yun na makapagna. Naginuman na nga tana? Ay, kit itayan ti barkada na. Kit nunaga to ti barkada na. Hay, Guryaw! Timdaldala po, sandagitang masitas ko dita, Maret, ay na. Dinalapos nan di alat ti palayaw. Aguray ka man, pare. Inak man tantyawanan baen.
Langarod mang tarimaan iti da iti amarmarba nga alad. Dinungpar mo pailaang. Siyak daw, timang tariman. Agin lalaing ka? Kanday ka lagbartak kan ang sugal ti among nga aramidan. Ninanang na. Ungit nga ungit. Mala, inayadam ti tumakder. Tama nga numabadakan dagita masitas ko. Simbang pagkagaya man, Melody. Oh, adto ti lutwam, karne ti sidaan tayo ita. Nangalaan nyo ngay iti kwartayo. Ay kat, nangabakak manan iti sugal Isardeng yo kumanday ta pa nagsugsugal yo. Ha, tabay ko mga isardeng ko. Dayto iti pagbibiyagan tayo, tapno amom. Nanang, kababain taday talag sugsugal ter aramiden nyo. Ibain mo, aman nugal tayo amin, iti pamilya tayo. Saan dak nga iramraman, kasaanak nga agsugsugal. Kan iti uray ka ano man, jakto kayat ti agsugal, tapno agbiyaga. Ay, naglastog kan. Porque agis iskwila ka, kastanti ibagam. Hoy, tapno ibagak kan ka, Melody. Naggapo iti sugal, dagiti ibaybayad mo, iti iskwilaan. Ultimo allowance mo, pagplitem ang mapa nag-iskwila, naggapo iti sugal. Isu nga saan ka man nga agin lilinis akasta. Nasaya at nausawan kan, guryo. Sandak man na banban ni Krisa na bigbigan na. Anya abigbigat asasawam. Malaman. Ah. Sumipngot pa'y kit din. Itakalangan na kariing. Nagmalmalam ka nakaturog. Ayan na di barahak na nang. Tama pa naman makisugal. Isuntomot lang nga day ta armalit ang iwat mo man hindi mangmangag. Ay di na kun unaan guryo. Mapanak makisugal. Kit sa bali mo ti pakisugalak na nang. Awan nagbati dito'y balay. Man ano ayan no panawan tayo. Awan mo't takawan na dito balay na nang. Inka pa'y tarimaanan jay alad itay adinong parmo. Sumragdag iti kaldeng ti karuba. Itong maminsan taon. Na makisugalan. Salbag kide. Kamanintin na nga ba ka, Mariaw? Talagang agsiswerte ka. Talaga kasta. Agore ka man. Tabi lang agto'y nangabakak. Tamapanak man agbiro kiti asawa. Anya? Agbiro ka iti asawaan, baray. Gatoin. Mga rabrabak kan samay. Saan ka mang rabraba? No kaya't mau, asawa mong yung kapsat ka. Napintas na jay, baray. Anya tinagan na. Melody. Napintas Nagtundiris tagong na. At dapay kalid na. Ay kat iyam amunak man nga raw. Baray. Nagrigatan ti agaramid iti tisis. Makapasakit iti ulo. Melody. Awan ti baraham kanya. Iso adinak umay disturbon. Tadyak nakikita day ta baraham. Saan aday jay brahak, ti umay ko ibagakin ka. At bisitam. Anya abisita? Awan mo tinay ayabak abisita. Umay nakarmay. Anya? Ni Mariaw. Gayem ka. Iso ti pakiasawa mo. Tanalay ngagsugal. Saan ang maaba ka pulos? No iso ti maasawam. Ay, jackpot ka. Saan ka apulos nga agrigat ading ka? Ay namanong, awan iti bukabularyok ti makiasawa iti mannugal. Saan ka nga agpili-pili? Ibirbiro ko lang arudin ti pagsayatan. Mannugal kayo lang arudan kininanang. Mannugal pa iti pakiasawaan. Ay saanon? Guryo, asino day takadwam? Apay, di amaw. Kinuiso dahi tayo kalaingan ang manugal dito'y lugar tayo. Ni Mariaw, nanang. Ha, iso day taya. Wan, iso dahi ta. Inayabak dito'y balay, to may naarman ni Melody. Aniya, apay, baro ka di pay. Ay, kit baro pa yan, nanang.
Ado ka di ti kwarta na dayta. Wey, kanayo na mangabak iti sugal. Iso nga ado ti kwartana. Kayat namat ni Melody. Di nangarod kayat asangway. Apay ngay, Saan nangarod kayat kanaw, ti makiasawa iti manugal. kung naman no asinaw, sak man ti mapan makisarita kan kwa na. Di mo pa'y papapanawan, tagtungtong kami kini Melody. Naskan nga kinaawatan dan. Pimanaw ka ije balayo arabrabi eh? Kasano? Adda inayabandang agaram kanyak ije balay. Pero, gwapo ka di? Manugal. Di mo kaya ti manugal? Iso nga rod nga agis eskwela tapno mabaliwan ti biyag ko. Diyak kayat ama itulad kadagiti kakabagyak apuro da manugal. Oh, adamot gayam arapaap mo apada. Friend, dituyak pay laang man boarding house mo nga agaramid iti thesis ko. Wala, mabalin na tamat. Diyak ngamin makakonsentrate igay balay. Apay, nagkapwa Melody. Hindi pa ilarabi, asap-sapulan ka. Igay boarding house ti classmate ko. Napanak nagaramid iti thesis ko, nanang. Saan ka nagpakada kanyak a pumanaw ka? Kasta ti agad adal? Simple laang apa nagpakada. Di mo pa'y maaramid. Kasano? Diyak kayat di ipapaaram ni Manong kanyak. Diyak kayat. Saan ka man nga ginpipili, Melody? Manugal ni Mario. Kanayon nga do ti kwartana. Isu ang mabiyag na ka. Bayan nyo, nanang. Lupasag ti panagadal ko. Kat siguradwak, asumaya at ti panagbiag tayo. Ikaligday ta kada kayo. Di nagsamot kayat ni Melody. Ay, saan? Kayat nakadayjay. Di sila ang amin, pare. Ibagam ngamin ken ko na apaglaingak amin na klase asugal. Uy, namuna daytan, pare. Sang ko lang amin na mas asikaso ti pagik na dumakait. Gapo iti sugal. Uy, nimbagak pa dayta kingkuanan, pare. Ay, bayamon. Ngam kiti. No siyak ti pakiasawaan ni Melody. Itad ko ti amin na kayat na. Ay no, nagmayatin na denggan, pare. Wala pare. Uray no agsugsugal to laang ti aramiden na nga inal daw. Saan nga agsugsugal da dya kabsat ko, pare? Kasta. Uy, nangatong arod tera, paap na sika. Iso ka nung agis eskwela. Tapno saan to ama itulad ka na kami amang nugal. Eged no nagmayat ti agsugal. Isumuti ko na, pare. Makaparagsak, makapaadik. Ay, ketuwen, pare. Nang runa no mga abak ka kanayon. Ay, sus! Kas kanyang, pare. Kanayon ang mga abak. Nagmayat siya, pare. Saan ka madanagan, pare? Kasaritak ni Melody. Ibagak, asik ka, ti pakiasawaan na. Melody, umasyarak to man mat ije balayo. Anyang iti aramidam ijay. Diyak pa'y nga minakit-kita ti balayo. Ay na, takop-takop di basit abalay ni. Saan mat ajay balayo ti mapan ko bisitaan ka? Ken maysa, adda ijay dagiti manugal akakabagyak ken kaaruba. Anya ti aramidan da ije balayo. Ijay dang agsusugal. Anya? Iso ang nakatagtagarida. Nang runa itirabi itanagaduda. Apay, awan la ka din sa bali ang mapanunot dagita kabagyam? No saan ati agsugal? Ay napatyenda nga iso ti pagrang ayan da. Kat, surwam ida nga agbyag iti nasayaat. Saan ati sugal? Kaguradak no bagaak ida iti kasta. Para kadakwada, siyak ti kontrabida iti biyag na. Sige, mapantakit din iti library. Lanang, agbayadak iti tuition ko.
finals mi nga minan. Dumawat ka, kinimanong mo. Apay nga isungay ti pagdawata. Iso ti pagdawatam. Gaputa iso ti nangabak iti sugal. Siyak! Naabak akmanan! Agmalmalas ako na talaga. Manong guryo, agbayad ak iji eskwelaan mi. Nanggag ko timbagam ka ni nanang. Ikan ka, apay kiti nasaan. Ngam iti may sa kondisyon. Maday ta, denggam ni manong mo. Anya ngay data kondisyon. Makiasawa ka kani Mario. Anya, pilitin dak ang makiasawa iti dayjay alalaki. Mayat dayta a kondisyon ni manong mo, Melody. Mayatak iti dayta. Talaga kursunada na ka ni Mario, Melody. Agasem ti kunana ngay. No kayat mo kano ni Mario, pakasaran na ka adagos. Ado ti baboy apartyan na. Imbitado amin aman nugal, akalugaran tayo. Ay kat, adu ati gagayam kung ayabak. Ayabak amin dagiti banugal. Isu abay-bay amon day ta adal-adal day ta. Gastos lang day ta. Agsusugal tay kidi ah. Sapay, naira na nga 1 kwartak ita. Mayat dayta asing-asing ni manong mo, Melody. Isuawan ko namon. O kanya, mayat kan? Nagbayag ka na sumungbat. Saan tayo pailang agsusugal dito balay ah? Amuyo mag-aminan ang naggraduar ni Melody. Kahit man, ano no naggraduar? Umay dagiti classmates na dito balay. Silibraran da kano ti graduation na. Ay kas Ay, kitong may kami mo ta. Una, umay kayo. Ang saan tayo pala kung mga agsusugal? Mangan tayo laan. Ay, kakadwa, nanggagya. Wow, nangagmay. Umay kami to amay. Ay, sus. Nakapaggraduar ka may langin iti anak mo, Maray. Uwan nga raw. Kunak ide, no saan ang makagraduar. Ang inkarkarigatan na mo't ingana ang nakalagpas. Ay, kano ko na naman ang makiasawa ka daw. Ay saan? Agtrabaho pa'y ni Melody. Jack itulok ang makiasawa adagos. Kat nagadupay tirigat na ang nag-eskwela. Ay niya laki day. Sana nasayaat day ta sugal kay sulati namnamay na pagsapulan papagayam. Ta saan nga amin nagugraway ket mangabak ka. Kasayatan na ta ti agsapol iti nasayaat na panggadan papagayam. Bueno papagayam. Nitan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag anay tampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami itigay panang tarabay. Anya laki din. Nay, apay nga awan manan ni Manong Anton, nanang. Ay kat sa dino pa'y kumati ang apapanan na. No saan nga ijay ay ang dagiti artek ababarkada na. Ay, sigurado ang mabartet tumananday jay no agawid. As usual anya pa'y nga ay kat isumot day tatibiyag na. Arak, iso jay tao amatay no saan nga uminom iti arak. Ay, unay matanday jay akabsat ko. Inal daw sa mutan, aday tala umin-inom, iti arak, ti ar-aramiden na. Ay, na. Nagmayaring tikas to yabyak. Oh! Ay! Awang araw trabaho itangal daw, di shot. Ay kadua na. Imbag lang agas ti banog. Wait.Ag-relax tayo mata. Sana pasig at trabaho ti pampanunutan tayo.
Ay, puno day tangay bagam, parikoy, pudnaw. Ay, shot kitin. Shot puno nga ro din ah. Tagay lang, oh. Kuha na pare. Magsakan tayo mo tipan na ginama. Shot ako na da. Sige, shot! Awi! Anya laki dain! Nangaton jay inay! Lumada ka pa ila dito'y anag mayat ti panagurok mau. Ay na, Anton na aya. Kasano asumaya at ti panagbiag mau no kastamlatan. Ay na, ninanang may. Nagmayat pa ila ti maturog. Adda kay man dituin na sumanaw. Anya laki din na yaman. Anya nagmayat ti maturog kat alas 3 an iti malaw. Ha? Alas 13 na ya? Ay, kuna laki din, no, alas 6 pa lang itagsama. Ayun na ikan. Awa na, ti malmalpas mo at trabaho iti bangkag mo. Gaputaday tamot latan agin inom iti arak chararamidaw. Ay, ninanang may. Kahit pudno mat. Itatanda usawang ka. Eng kamanon ijay ayan dagiti barkadam. Uminom kay kamanan na. Usto man nanang. Pangasiyaw. Marangrang tilapayag kaun. Nyamatan ni Anton idirabi pare. Makabit-bitugak pa'y kitin. Ha? Apay mo? Una, kapatay dinabartakan. Sang kaibaga na shot puno. Ngam saan mo't agumatang iti mainom ngarak. Huwag nga raw. Uray siya ka, nadlaw ko mo day ta. Inton maminsan nga ginom tayo. Ibagak tuman, nairwam na matantikas jay nga ugali na. Ha? Nagapapit mo't iti mula na anatang ijay bangkag na. Naglako mo't. Ngam numakinom. Saan pa'y agumatang mo't? Ay, day ta nga raw tirigat kan ko na. Naglay nga tumagay. Ngam di mo gumatang. Ha? Makitagtagay latan. Anya, nagiinom kayo kada anton. Ngam saan agim matang iti arak. Saan nga rod tata? Yay. Ha? Masarak pa'y katkan kuha na. Apay ngay. Una, gaputa idinabartakan. Shot puno, tibagbaga na. Ay, sigo dakas di iti ugali na day jeng anton. Saan ba't kit di adakas ti makiininom? Nung maminsan, kay gumatang kumamit iti arak makin inom latan. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kasyay. Talaga nga ikak iti pagnak man na. Ha? Unta ta, shot puno nga ibagbaga na. Ha? Isukit di ati shooter. Tiyawanan bain alalaki. Ay, win. Kasangay mo magaya minton o may asaba daw. Katuan mo paray, nalipatan manan. Madung nga raw ti pampanunutag. Iso nalipata mutan. Ay katumay kayo nga ijabalay. Agparti ak iti dong akal din. Oh? Ay, una yan. Sigurado nga aduman ng tibuti ang matumba no bilang. Sigurado day ta pare. Amumatan no siyak ti ag birthday. Saan ang mabaling nga awan ti arak? Ay, umakidi Uray awan ti pansit. Kas kada salad. Ti importante. At dati dabar nga inuman tayo. Sika talaga. Numero 1 ka nga artag dito lugar tayo. Kahit tinapatag, gat-gatangag ni arak amang barbar ta kanyak. Saan akas kinyanton, amakitagtagay latan. Dila agbain tawanan bain. Napay, di na kayo namis ni Tumbaw. May ijibalay da inton sa badaw. Paray.
Ha? Anya ti paske na di balay da pare? Kasangay na kano. Ay, wang gaya man niya. Ay kayo mapantanto Ay, gawin na. Saan abaling nga gabsinta? Data ti rumbang numero 1 nga dayjay, oh. Una, masapa ta mapanta, duwata tumulong agparti ti kaldeng. Anya, agparti ni Tumboy iti kalteng. Kaway, Inagganas nga George. Ado manin abuti at matong bano kasta. una. Dabar ko naman ay wow. Ay, nisungay lepas mo amin na trabaho mo di bangkag mau. Ta siguradong agbayag ti inom. Amaw, abutin tayo ti duwang aldaw kay. Ay, kariglado, apare ikaw. Danyati ko nam. Mapan kamanan ijay ayan datong bawi ang makiinaw. Uwi nanang, kasangay na ngamin ita. Isonas ka na mapanak. At dakal ding apartin ako naman. Ay, nagganas, chok. Ay nantaw, sigurado nga inom man ang tiaramidam ijay. Jak lapat yan at tumulong kang aglutaw. Ninanang, anya laki din na ya. Ang mga nunalipatan yaw, akok da ito'y anak yaw. Kinsan lang, basta-basta akaw. Master cook may ako. Master cook ngay bagbagamay. Ultimo inapoy nga ilutaw, makset pay. Nga oray jay rice cooker ti paglutuam, salbag ka. Alang gusto nanang. Inakaw, tama nga numaladaw iti panaginumay, oh. Anya! Ne, sika magganti masabat ko, manong. Sa dino ti papanam. Mapana man ijayan da tumboy. Umay ka, ano kaya mau? Ha? Kasangay na ita. Isa mapanta, umay ka. Mapankalatan. Ha? Ngampang haasim ka di. Saan mo unay ti uminom iti arak? Di ka di mabutang abatay adagos. Nya lang haki din, dagitang ibagbagamadin ka. Nasaysaya, tanong matayak ka po iti arak. Ngam ti matayak ka po iti bisay, no? Anya? Ala, no di mo kaya ti umay, sakti mapan, panawang kan. Naragsa ka pa nagkasangay mo, pare koy. Nagyaman na gunay, pare. Kanagyaman na, timay kayo. Mabalin aya, asaan kami nga umay ma. Oh, si Kaki di mo. Always prisik kami mo. Oh, Huwag na na ita, ngayon bagang pare. Always present. alaki nga pa lang tiraramidin tayo ay. Shot punaw! Shot punaw, oh. Well, pare. Cheers. Shot punaw! Shot puno, oh. Anya kamatan, pare. Ay! Nay, apa nga, dinalog na mulatan, oh. Anay, Anya kamatan. Tunggal uminom tayo. Ipukaw mo day tayo. Bagbaga masyat puno nga. ha? Awan mo ti dagas iti imbagak, sanaya pare. Awan matidi. Nung pukaw ka pukaw iti syat puno. Syat puno. Kat uray na minsan. Awan pa'y napuutak agimatang ka iti arak na inuman tayo. Ha? Nairuwam mo matanday tangaw galim. Makiin-inom kalatan. Salbag ka. Anya? Naimbag kumamata. Saan ka apukaw? Makapasar. Ay na, nagsakit matanda ito'y subil ko, dinalog mo, oh. Ha? Gusto lang. Tapnog-nakam ka. Salbag ka. Makapailag kamot pare. Apay pinasubsobam ni pare Anton. Masarak at talagan, pare. Makaumati kasi jay nga ugali no. Naimbag ko nusan nang ipukaw. Huwag nga rod. Nakababayin ka na giti tao. Kita manuan niya tilanga nga umay agparang kanyak no ka. Ha? Sapay la ko tamakarik namaten itibain day tao. Manipod idi. Jak pa'y naputa nagimatang iti arak day jay. Ha? Pasig ang makiin-inom lang. Barang ano mapanuno na deta. No mapanunot na,
Ngam among matanday akong paritang. Nagpuskol tiro pa na. Di na among ti mapabainan. Awan ang bain na dya tumbay. No mula ko makastoy taramidin na kanya. Diyala ko man na pa na dya balay da. Salbag ki day. Ay na, husto lang day tangay naramid na ka. Tapno agnakam ka. Ha? Katno adamang mga kuasaw ti tao. Atunggal uminom kayo kanaw. Di ka kanupulos mangtad iti ambag mo. Anya? Saan mo't ngamin ang nasaya at day tangaramid mawanak ka? No makinom ka, gumatang kamot iti arak. Apay, saan ka mabain? Anya laki din na yaman na na. Kan bay sa, no kasday ka no anabartakan. Pukaw ka kano apukaw. Siya puno ka na tipok-pukaw mo. Siyempre, makaungat mo't ayay tao. Nang rona kat awan nga ron ti ambag mo iti inom ya. Mawatang! Ha? Nay, anya tikat katawa mo si ka, Gina. Anya pa'y kuma, no saan asika. Ha? Agsarming ka man, tapno makitam day talangam. Anya mo tanay tanapasamak iti subsub mo. Aramid aday dya tumboy. Awanan bain. Balsik to day jay. Uri puutin na. Oh. Ay namanong, no adaman ti awanan bain kada kayo. Sika, Aday. basol mo tadi kamot ngamin mangtad iti ambag mo, no kasjay nga agiinom kayaw. Ha? Naimbag kumamot, no uray saan ka mangtad, saan ka kumamot apukaw. Syat po no, kunkunam ka no kasjay anabartag kan. Anya nga ita, pinasubsuban na kalangarod day jay atumboy. Ay, balsik to day dya tumboy kung naktumay. Sampay nga ita. Adan tulat tao. Itay kaw. Anya? Naglastaw ko. Kulang mula no kabalan namin natatao jo. Ay na, amirisam kit di abidot mo. Kuripot ka ngamin unay kat. Anya? Ingkakit agpasensya kan kwa na. Saan akas ta nga agtanta na butob kalatan ga pula ang iti sakit tinakam mo? Aha. Makapalak man day talangam si kaantaon. Tatamay. Lukas niya gamin na makainom ka. Gumatang ka iti arak, uray sag paminsan. Sana makininom kalatan. Ha? Naimbag ko mano di kapukaw-apukaw iti. Siyat punaw! Siyat punaw! Saan mo ta si katigim matang iti arak ngin inumin niyaw? Anya? Pag nakmam ti naramid na kang kaa, iso ano uminom kay tumanain? Mga lakamad uray may sabutay? Uwing tatang. Very good. Mayat, tisungba mau. Ne, itaman pa'y akas lasaan kan arumrumwar amapan makiin inom, manong. Jak kaya tayo naday. Ay na, nakaskas daaw Nagbalbaliw ako. Ang mga no, pasubsoban dak tumanay. Ay na, nasaya at na panunod mo day ta. Ngamala, no kayat mo ti uminom ka lata di ti balay. Awan ti kumuntrakan ka. Uray ipukaw mo ti syat puno. Basta gatangam ti arak amang bartakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Amon, friend, nakaragragsaka kita. Ha? Ay sana all no kasta. Kat,
Anya ngay mo, ti makagapo iti dayta akin naragsak mo? Ay na, saan na nakaltas ang tisweldo? Kaya't naasawan, nakabayad akon iti loan ko. Kasta? Ay, naimbag ka pa'y. Siyak, malayo pa sa katotohanan. Ay na, di ka madanagan, friend. Malpas tumaladay na. Di mo pang panunutin. Kaya't gaputa buo ti sweldo ka na alak ita, ilibre ka. Ha? Pundo ti bagbagak. Mapantay di center mall. Kalpasan ti trabaho ta. Gumatang taman iti sandal. Sa gaysata. Ay na, agyaman ak unay. Agyaman ak talaga. Oh, atoy! Nagpintas, oh! Bagay mo da itoy! Ha? Ay unay kan. Nagngina unay daytoy, friend. Ay na, ibagbagakan ka. Ayos laeng, gapot asag paminsan. Iso aday ito yung ti alaem. O sige, sikatinag ko na Wen! Alaem mo ibabawi. Siya ti makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyaman ak manan, friend. Nay, kasla sandal mo na itaimod mawanakaw. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpit na talaga na yabakla. Awan makunakin ko na. Saan ang naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla? Kitaan niyo daytoy. Agbalor iti sangaribo a sandal. Inted na la kanyak. Uwan nga raw. Ay na, nagpintas mo daytan. Kit ala, usaram daytan nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Uwan, tatang. Ay na, nagpintas mo tinday to'y best friend ko. Kung nagtumang kami na may bagay king kaday ta sandal, Agyaman ak unay ha? oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adjans, tapno siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip ngat ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamla no nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandak mo. Kan may sa nakalalaan. Che. Bagay! Kaslaytay ka pa nga, agsasaw nga may sa. Hay, marurudak nga rod lakay. Marurudak ka talaga. Abay mo'y, Dabaklakin ana. Kunamla no nakapimpintas da. Kat no agpadadamot la alaad. Ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. anya? Wen lakay, ti amo da siguro. Iso dalaan ti makabael agumatang. Payman, agsweldo aktulang. Saan lang amay sa wenno dua a pares a sandal ti gatanga. Talo ko naman. Ha? Wen lakay, bareng maestroke da gapoy ti apal da kanya. Ah. Ay, among friend, at na ibaga ni Marlene Kanyak. Ha? Anya dayta? Amom, nagmayat ti panagsarita ta idi na minsan nga daw dito eh. Gapu lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo gayam ti rurod na kadata? Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya kumati basultakan ko na. Kan anya kumati pakarurudan na. Katawan mo ti dakas nga aramidan takan ko na. Saan aya? Awan man. Ang mumatanda di Soledad. Ay, Soledad kuna ata nagalas ti ugali na. Na ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay,
Dakas ti apal na? Unay moten ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumaak lang iti day a tao, ikalik asibibyan. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga araramidan takan kwa na. Mauman tulat ta. Sa dito ti papanamba kay? Ay, katam mo mat, nagsweldo at lakay, mapanak ijay Center Mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa ngay, inak gumatang iti sandal ko tayman sandal akapipintasan. Anya? Ala, inakon lakay, excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Soledad. Unman nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana, nga isudala ang ti makabael agumatang itininginaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin a pasikat kat. Ha? Anya la ang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Anya? Una na, pudno ti bagbagak. At tiwak idaan no may papanlaeng iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ngam isuda, nga uray bakbaketa. Anya? Talaga ga maging matang kay ti sandal mo? Katuan, imbagak matken ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matin. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man ta 3 inches a heels na. Amangan no nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit kan tapno agusar ka iti kasta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay baba inam. Anya pa ka ibaba inakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta oray 40 kon. Amukla ta ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kaskalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Ti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni, Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rugkan ka da ito ginatang ko asandal la. Oo. na, Makapaasar ka! Panaw! O anya, maibagay ka di kanyak da ito sandal ko lakay. Kita man o. unay ka na ya. Anya mo tenday talang kas kalag bibisin. Ang saan lakas la? Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumay. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga to ti hills na. Apay, sana nasakit ta sakam. Nasakit gaputa jak unay maipag na itinasayaat. Ang okay lang. Gaputa na pintasak mo't. Na, anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy, anya manen at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang nga ruden ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na dayta. Ngam ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairwamak to. Ket no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken anakanyak. Anya? Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya?
Ay na, kung naklaki din no asino ti masabat ko. Si ka magayam solidad. Wan, nana, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman ak nana, ay wan gayam, maibagay mo't lakadi kanyak deti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman ak manan nana. Ang mabiit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam iti day ta sandal mo? Ah, ay na, agsaksakit nana. Ayos lang, tinapatugkat na pintasak. Natayagak, kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda kunak tan ano sa mutlat tan nga agsaksakit day ta sakam iti day ta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ta sandal mo, Ma'am Soledad? Ah, aywan na. Nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandalyo kin ni Ana? Puh. O, anong say mo? Ha? Ti amoyo siguro. Da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan mo't imbagami akasta. Anya mo't tanda tang ibagbagam. Ay di ka man agindidi nga awan amom. Ngamin, sipod pa'y, nayanak kayo apasikat. Naa? Pasikat kayo. Nyam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Nyam da kayo, 1/2 inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Ay, bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ag-lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabaho ang EJ. Tapno man makita daday to'y 3 inches asandal ko. Anay! Anay! Naligusak mata. Nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan da! Pangasiyo! Anay! Anay ko. Anya, nakitam lang nga roden anatulidak dito agdan. Ngam kastapay la ti reaksyon mo. Ay, gunggunam. Anya? O anya, mayati 3 inches a sandalan niya. Nakabuild ng self-confidence ako nam. Ngaman niya nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. Anay No nga ije mall. Uno ije ka adwan ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Di eksakto lang, girl. Di kabaalan tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na, pangasim. Tama nga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Okay. Panawan ka pa ha. Inak ije kusina. Ay, Inak ko. danunan na ije. Grabe ti ilakda akakadwa. Ay bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipag na. Anya ngay ita, natulid lang aron ije agdan. Ay na makapailag nga roti lang na hindi natulid. Kasla pimpiman. Ay na gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam. Na itama iti agdan. Ish. No anya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Day talag paspasikat ti araramiden na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli ket 4 inches jay heels ti sandal na.
Nay, apay ngay anak ka chinilas ka mat, sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, ha? Adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong pakagapo itirurod ko. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatang. Damagampay laang salbag kakit di. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw tilimbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumod nga main. Kunamlano ka ba alam nga ipagna? Day tati maganab mo dang nga. Anya? Anya? Natulid ka, Jagdan. Wan, kat anyangay ko mati nakakatkatawa. May sangkamat, inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklan kang agbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakin ka, akong di sandal ka pailaan. Naimbag kumaaday ti awan hills na mo. Ngam 3 inches mo ti hills na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aro din Angam, sa bagay na puskol magkataro pa ma. Di mo maamuti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel, no awan tinasaya at nga ibagam, mabalin ka di, panawan naklatan ditoy, ang mga no anyang pa'y ti maaramid ko kan ka. Agung ungot ka, kaputi imbaga. Imbis na panunutom kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya timabagaan ba kay? Okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti hills na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duang aldaw na di ka sumsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Ha? Awan bibiyang mo. Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? No. Ammom lang harudan akastoy day tirupak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaag guuyong. No addaman aguuyong kadata. Sika Kansaan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakbakitan kan kunak manenay. No anya ko madagiti usar ama ibagay kan ka. Isu ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar iti saan ang maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman ka ba'y itingkay panang tarabay.